College pun fibro te kane kecumtip nam ta gitu giba set kali pangka result ke berejo ke MTS and kane ka multitasking staff and havaldar CBIC CBIC and CBN examination 2023 te ka result ka ada ban declaration of final result te sangap ha masa check pada nya ki badai nam ta kane mo ki marks kano ka cut off nam ta kane ki bayo nam ta kane ka MTS havaldar te kan mau ban mar kadon archive te ki page ki check choi ka session 1 te ka session 1 ada phim pass ki nam calculate chu ya ka session 2 te tang ki tu ki pass ki bayo yu ka pass ka session 1 kin sa calculate ka session 2 te ra don ka jing ya tai kin khen saya ka general awareness dengan page support du hangne klada thoi the candidate who did not qualify in session 1 of CB were not eligible for evaluation phap qualify ka session 1 ma don a session te ke sa khen pada ya ka session 2 la kim qualify kan khen chu phila do te ngen page support do teknik categories wise break up ki e barok ni bala sha select kan nomor ma gila thoi nomor ba kata tangot la sha select bat kata tangot ki ha pa ka UR kam ta ter te gila ai kali sangne kan ka banikong ka de nam ta ki MTS ka ba R ka next year 2 ka de nam ta ki hawaldar te shu kala don ka jing ya ta hangne la don jing ya ta ada mention ba kin khen na ka general awareness kin page na ka general awareness bat ka total normalization ka date of birth ki ba kham rang ba kin yo shua te dab nang tab des alphabetic order nomor ba khmat u keteng ba khmat wan khmat du alphabet arp sangut sha ngine la has been processed due to cancellation of candidature department temron kami itu dengan page direct support du kane de jongka code of detail for post of MTS dengan page bejong Meghalaya kane mo te Meghalaya kane katu kane namta EWS te Meghalaya don EWS dan baar SC ngim don ngidon tama dunai khasi dengan page yang ST hene ka we post pe cut off kadai chispa ar punyau session 2 live san ka general awareness kane san khandai ka session 1 ma kane mar de session 1 hane page nak nek mat kane de session 1 marks in general awareness marks in session 2 te pening tu kan page ba dan OBC Ramadan OH lai ngot lai post chispa ar san cut off so ar general awareness chispa ar ka session 1 dan session 2 dan UR tenon kama ka UR mau shipongut UR ka session 2 shispa lai pelai ka general awareness sapu armak pra namta ka session 1 ka didapat kan nyu kan rujun arjan ini de jong Meghalaya gitu dan yang page hawaldar dengan dor jong Meghalaya ka habe hapo giveaway ki state te phila ban chang tu te kitu ki ba pas ka try ki la yo hi ka message hapo try ki la yo hi ka message nomor ba kin pha hi ka message hapo ha po email te kan ebde de nam tai khat pra do ar news name khat pra news name gidon way kan tali khat pra news name way kan ST dan tang we post next pa ar penrew code off nam ta ka session 2 saw general awareness chispa san session 1 te nam ta ka UR ar post chispa live saw code off untuk session 2 san puwe general awareness chispa penrew code off nam ta ka session 1 te la da phila tam mi gine kemot ba phila sha select back te sa check ki marks jong ade phiyo nam yo katu te kane hapo bade next year 2 kade jong ka post hawaldar tem don re hapo Meghalaya don tak pogoti bergi wi chaka te tu ki ba check te kila tipi phi apply he te sakan mau gitu ki bakali namta kane ka resort kalami namta ka MTS par hawaldar arjar apply te kumno ban check ka result kan mau la da phi login shwa pin sa UI ne contain result te sa click hang to result ten tala klik result kan sa lech chapo phila ban wat ken sa don option ban EFP te ban check ki kerteng jong la de phimi na me ka result te phila klik result te phia ban ai hu ne orders te kalami ne multitasking staff MTS te kadon hane result te klik na te result Tela klik result kisah mi ini kerteng te pila ban search leng ba roll number ne kerteng jong lade
Bisa select em nam ta kane kapus MTS SSC MTS bat Havaldar. Te kalau download hang ne baro ki kerteng ke rule number ke baro te bila ko ban check te select kumang ala dapat i hang ne ka video bila ban check i kerteng lade chu type non command search mar gibon pelan chu type hang te type kerteng jalde le rule number bila yo ben. Te tang ini jumtip kule jubun.